Turaje tugarutse muri studio igitaraganya kubera izi nkuru zihutirwa cyane zimaze kutugeraho hano kuri La Difference TV. Izi nkuru zigezweho ni zihe kuri ubu ngubu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda abaze mu by'ukuri kugira impinduka akora mu gisirikare cy'u Rwanda atangaza n'ubundi umuvugizi mushya w'igisirikare cy'u Rwanda. Turashe tugaruka kuri iyi nkuru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ibintu bimaze guhindura isura mu masaha 28 igisirikare cya FARDC kiravuga ko kiriwe kigaruriye Minembwe Centre. Hari imirwano ikomeye itoroshye, turaje tubigarukeho muri aya makuru ibirimo kuba bidasanzwe. Nako kandi tubabwira ko kuri ubu ngubu rwose umutwe nanone wa FC23 nawo uri gukubita agatoki ku kandi wona twirwaneho yuko hari imijyi ibiri bagiye gufata ibitwaze tubikomozaho gato, ariko nubundi turababwira yuko mu yandi makuru hari umusirikare ukomeye, umusirikare udasanzwe muri twirwaneho vuga ko yaguye muri ambush. Ibi biteye bite ninde? Turaje tugaruke kuri aya makuru mu buryo bwihutirwa cyane, ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. Mu gihugu cya Uganda hari umugabo uzwi cyane muri iki gihugu cyane cyane w'umunyamuziki amaze mu by'ukuri guteza uwitwa Mutesi Jolly avuga yuko ngo Perezida Kagame agomba kugira gute asabye Perezida Kagame yuko uyu mukobwa akorwaho iperereza. Ese ibijyanye n'iki kintu byo biteye bite kugeza magingo yangaya? Hanyuma kandi Ministeri y'Ubuzima cy'u Rwanda muri rusange rumaze gutangaza amakuru mashya ku cyorezo cya Ebola. Iyi ni indi update tubazaniye. Mukande subscribe, mukore kuri notification, mukande like, share ndetse muduhe n'ibitekerezo ku makuru tudasiba kubagezaho. Turi tariki n'ubundi 17 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2026. Nitwa Mupenda Joel. Tubabwire tuti rwose muri aya masaha y'amanywa turaje kujya tubageza izi update zihutirwa cyane, kandi tubabwire tuti niba ufunguye video zacu nyamuneka kanda like kuko uraba ubishyize ku rundi rwego, biragufasha kureba video neza, ariko natwe n'ubundi birafasha video zacu kugera akure. Reka twinjire noneho kuri aya makuru ku buryo burambuye agezweho uno mwanya. Ndagira mbabwira yuko tumaze kwakira amakuru ya update yihutirwa cyane, by'umwihariko mu mirwano irimo iraba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo tubabwire uko byifashe kano kanya. Ndagira ngo mbabwira yuko kuri ubu ngubu uruhande rwa Coalition ya Kinshasa rwacanye umuriro, ndetse rwose FC23 nayo twirwaneho barimo kwirwanaho, ariko kugeza kuri ubu ngubu twavuga ngo ibintu ntabwo byoroshye muri ibi bice kugeza magingo ya. Hari imirwano itoroshye cyane, ndetse iyi mirwano igamije yuko uruhande rwa Kinshasa ruza kuba rwagira gute rwakwigarurira Minembwe ku gihe cy'amasaha 28. Ariko kandi nubundi tubicemo twirukanka ino operation kuri kugenda. Minembwe mu misozi miremire ya Sud Kivu ibintu byahinduye isura aka kanya mw'abantu mwe, ndetse aha ni muri Sud Kivu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hari umwuka utoroshye mubi cyane, ndetse intambara irimo kuvuza ubuhuha aka kanya. Ndagira mbabwira yuko rwose iyi ari imirwano n'ubundi imaze iminsi ibera hano hantu ihanganishije uruhande rwa AFC M23 twirwaneho, ndetse na Coalition ya Kinshasa ifite n'ubundi FARDC, ikagira igisirikare cy'u Burundi, ikagira FDLR, Wazalendo n'abandi bagiye batandukanye muri iyi mirwano, kongeraho n'abacancuro. Muti biteye bite kugeza magingo yangaya? Kuri ubu ndagira mbabwire ko hari imirwano iri kuba ku butaka, ndetse harimo no kuraswa za drone, hakoreshejwe drone ndetse n'indege za Sukhoi Su-25 muri iyi mirwano zirimo yaka kanya. Iyi mirwano ikaba ikomeje kuri uyu wa 17 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026, ndetse rwose ikaba yibanda ku mihanda itatu y'ingenzi. Iyi mihanda itatu y'ingenzi urebye yose irimo irerekeza hehe? Muri Minembwe Centre. Ari naho ibintu ubona yuko kuri ubu ngubu hari ubwoba bwinshi cyane muri iyi centre. Kuri ubu umuhanda wa Mikenke ungana Gitavi, aho inzu z'abaturage b'abanyamurenge zatwitswe n'ingabo za leta, ni wo muhanda wa mbere.
imitwe ya Wazalendo. Ibi bimaze kubera mu mudugudu wa mbere wa Gitavi. Aha hari umusozi wa Gitavi ufite akamaro kanini mu kugenzura Minembwe, ariko kugeza ubu ukaba uri mu maboko ya Twirwaneho. Ni ukuvuga ngo ahantu kuri uyu muhanda Mikenke ugana Gitavi hari imirwano Rukukumbashingwe. Koalisiyo ya Kinshasa yacanye umuriro, irimo iravuga iti ibyo byose Gitavi tugomba kuyifata, kubera ko Gitavi ahantu ni ingenzi. Umaze kuhafata urahita ugenzura Minembwe centre. Uku niko bimeze. Gusa aka kanya turimo kuvugana Twirwaneho iracyagenzura hano Gitavi, ndetse akaba ari igitero ku muhanda wa mbere n'ubundi kirimo gukorwa n'abasirikare batandukanye barimo abahibu. Igitero cy'ingabo ku muhanda wa Yego. Hano Gitavi hatatswe na Koalisiyo ya Kinshasa irimo FRDC ndetse na Wazalendo, nibo bagabye igitero hano hantu. Ahandi hantu ha kabiri ndahafite imbere yanjye neza cyane. Aya ni amakuru ajyanye n'umutekano yizewe kandi y'ukuri y'ibirimo kubera hano ku kibuga cy'imirwano. Hari mu by'ukuri igitero cy'ingabo ku muhanda wa kabiri wa Bidego Kalingi cyobowe n'ingabo zidasanzwe zizwi nka Hibu ndetse na Serpent Noir, inzoka zirabura. Ibazuye umutwe witwa gutya wa FRDC, ubona ko ari ibintu bikanganye cyane. Rero barimo kwifashisha drone muri iyi mirwano, ndetse uyu munsi imirwano irakomeje igana Irundu. Izi ngabo zamaze gufata agace ka mbere ka Ruhinamavi. AFC 23 Twirwaneho bari bahirukanye Koalisiyo ya Kinshasa. None biragaragara ko iyi nkuru iturutseyo aka kanya yemeza yuko mu by'ukuri Ruhinamavi yamaze kwigarurirwa n'uruhande rwa leta ya Kinshasa. Ibintu biraza kugenda bite? Irundu ifite imidugudu myinshi kandi iri hafi y'ibirometero bisaga 10 uvuye Minembwe centre. Umuhanda wa gatatu uyobowe n'ingabo z'u Burundi hamwe n'imitwe ya FDLR nkuko amakuru yizewe abivuga. Uyu ni umuhanda wa Gakenge ku ruhande rw'ibumoso bwa Minembwe centre. Hanyuma raro kuri FDNB ni igisirikare cy'u Burundi hamwe na FDLR ngo barimo gukorana cyane muri iyi mirwano mu buryo buteye ubwoba, ndetse barimo kugerageza guca imirongo y'ubwirinzi cyangwa se urukuta rwashyizweho na Twirwaneho na M23 kuva Gakenke kugera Minembwe centre banyuze ku musozi wa Sinayi ndetse no ku mugezi wa Rwiko, bigenzurwa na Twirwaneho kugeza magingo ya ngaya. Nurumva ko Twirwaneho irimo iragenzura kano gace ka Sinayi, ndetse bashyize n'urukuta rukomeye cyane ku mugezi wa Rwiko bagira ngo ku ruhande rwa Koalisiyo ya Kinshasa bataza kwambuka. Ibi nibyo barimo kurwana nabyo, ariko urabona yuko kugeza magingo ya societe civile irimo iratinya ubwicanyi bushobora kuba bwaba hano hantu. Hanyuma Minembwe centre hari abaturage benshi cyane barimo Abanyamulenge, kandi barimo gutinya ko uyu mujyi wafatwa n'ingabo za leta n'imitwe ya Wazalendo. Hashobora kubaho ihohoterwa mu gihe byabaho rikomeye, kuko hari amakimbirane ashingiye ku moko. Bivuze ngo barimo kuvuga bati nyamuneka turi gutabaza iyi Minembwe ntiramuka ifashwe, kuko nifatwa Minembwe centre mu by'ukuri turaza guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Abaturage baraza kwicwa ku kiguzi cyose byasaba, kuko basanzwe bavuga bati bagamije kurimbura n'ubundi aba Banyamulenge. So amakuru avuga ko Kinshasa ishaka mu by'ukuri kugarura cyangwa se kwisubiza Minembwe mbere y'itariki ya 30 Kamena umwaka wa 2026, ni ukuvuga mbere y'uku kwezi kwa gatandatu, kugira ngo ibone itsinzi ifite igisobanuro cya politike ku mutwe wa Twirwaneho na AFC 23 nyuma yo kugira gute yuko bagerageje ibitero mu minsi itandukanye ishize, ariko bigakomeza kubyanga Minembwe centre nikorweho. Hanyuma ubu ikibazo cy'ubutabazi kiragenda kiba kibi, nta gusohoka cyangwa kubona ibiribwa n'imiti. Imfashanyo z'ubutabazi ntizishobora kugera muri aka gace. Amakuru rwose Mahoro Peace Association, uyu muryango w'Abanyamulenge uherutse gutangaza, aremeza ko rwose abantu 32 bakomeretse hagati ya tariki 8 na tariki 11 y'uku kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Hanyuma rwose itumanaho naryo ryahagaze muri aka gace, ibintu biteye nabi cyane. Hanyuma ariko kandi andi makuru tumaze kwakira cyane ava ku ruhande rwa Kinshasa, barimo kuvuga bati rwose ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo rwose zirimo kuvuga ngo tugeze hafi ya Minembwe centre, kandi imirwano ikomeye yo ku butaka irakomeje. Kugeza kuri ubu ngubu Koalisiyo ya Kinshasa mwabyumvisha ko irimo irafashwa mu by'ukuri na drone muri iyi mirwano kugeza magingo ya ngaya, ndetse ibisasu biraswa n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi nabyo birimo kwifashishwa. Hanyuma amakuru arimo arava ku kibuga cy'imirwano ateje impungenge atari meza ku ruhande rwa AFC 23 Twirwaneho,
cyangwa se ku baturage b'abanyamulenge bari muri ibi bice nuko ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zifite intego yo kongera gufata Minembwe mu masaha 28 ari imbere ngo baraba babigezeho. Birakunda cyangwa ntibikunda, ibi biteye ubwo birimo kuba muri ibi bice hari imirwano mibi cyane ikomeye kandi itoroshye. Ni mu gihe kandi n'ubundi hari amakuru atari meza ku ruhande rwa Twirwaneho, ubona ko imirwano itoroshye yuko mu by'ukuri hari umugabo warukuriye n'ubundi urwego rw'ubutasi muri Minembwe waguye muri ambushi. Aragira gute? Hari amakuru yamaze kwemeza yuko uyu mugabo yapfuye kugeza magingo aya ngaya. Akaba ari umugabo wapfuye ku munsi w'ejo, ni ufite ipeti rya majoro muri Twirwaneho, niwe warushinzwe intelligence muri Minembwe yose, ndetse kugeza kuri ubu ngubu amakuru akaba yemeza ko yaba yishwe. Gusa Twirwaneho nta kiratangaza ku bijyanye n'uyu muntu, ariko ku ruhande rwa Kinshasa barimo kuvuga bati yaguye muri ambushi hamwe n'abari bamurinze, bararaswa mu buryo bukomeye cyane, ndetse bahita bagira gute? Bahita bitaba Imana. Ibirimo kuba muri aka gace birasa nkaho ari ibintu byahinduye isura kandi imirwano itoroshye n'aka na gato. Ubwo turakurikirana tuze kubabwira ese biri buze kurangira gute muri rusange. Hanyuma rero reka n'ubundi tunyarukire kuri aya makuru yuko igisirikare cy'u Rwanda hamaze kuba impinduka, cyane cyane tukaba twababwiye muri introduction uko bimeze cyangwa se mu gutangira aya makuru. Perezida Kagame akaba n'umugaba w'ingabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yashyizeho Brigadier General Patrick Karuretwa ku mwanya w'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Hanyuma Brigadier General Karuretwa yasimbuye Brigadier General Ronald Rwivanga. Ikindi kandi umwihariko kuri uyu Brigadier General Karuretwa nuko ari kimwe. Umwihariko nuko agiye gukora inshingano ebyiri. Ntabwo ari buze kuba umuvugizi gusa, ahubwo ari bukomeza nayobore n'urwego yayoboraga. Urwego mushobora kwibaza muti ni uruhe? Ni urwego mu by'ukuri rukuru. Azakomeza gukora inshingano nk'umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo. Bivuze ngo uyu mugabo yarasanzwe n'ubundi afite inshingano muri Minisiteri y'Ingabo, ariko izi nshingano ntago zivuyeho, ahubwo araza kuzifatanya n'ubuvugizi bwo kuvugira n'ubundi igisirikare cy'u Rwanda. Bikaba ari ibintu byamaze kugira gute? Bimaze gutangazwa kugeza amagingo aya ngaya. Hanyuma kugeza kano kanya muribuka ko uwitwa Brigadier General Ronald Rwivanga twabwiye yuko yatangiye indi mirimo mishya, ndetse tuvuga tuti ibya byose RDF iraza gutangaza umuvugizi, none byamaze kumenyekana ko yamaze gushyirwaho. Rero Brigadier General Ronald Rwivanga aherutse gutorerwa inshingano nshya yo kuyobora umutwe w'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zihora ziteguye gutabara aho rukomeye, ndetse Rwivanga akaba yaratangiye izi nshingano muri Gicurasi, nukuvuga ukwezi kwa gatanu dusoje umwaka wa 2026, asimbuye Brigadier General Paul Kahulia Njema wo muri Kenya wari warangije manda ye y'imyaka 3. Brigadier General Karuretwa rero kugeza kuri ubu ngubu akaba yahise ahabwa zino nshingano muri rusange. Karuretwa uyu ni muntu ki? Ni umugabo winjiye mu gisirikare mu mwaka w'1992. Imyaka myinshi cyane rwose, ubona ko azobereye mu bijyanye n'umusirikare karabutaka, azobereye ibijyanye n'igisirikare. Mu mwaka w'1992 nibwo yinjiye mu gisirikare. Akaba yarize mu by'ukuri amategeko muri kaminuza y'u Rwanda i Huye, mbere yo gukomereza amasomo ye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri The French School of Law and Diplomacy, aho yakuye impamyabumenyi ya Masters mu bijyanye n'umubano mpuzamahanga n'amategeko mpuzamahanga. Mu rugendo rwe rwa gisirikare yakoze inshingano zitandukanye zirimo kuba umusirikare mu mutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu, kuyobora division mu by'ukuri ya kabiri y'ingabo z'u Rwanda, kuba umujyanama wa perezida mu bya gisirikare n'umutekano hagati ya 2011 na 2016, ndetse no kuba perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare. Yabaye kandi umunyamabanga wihariye wa perezida wa Repubulika kuva mu mwaka wa 2013 kugera mu mwaka wa 2021. Birumvikana ko ari umusirikare mu by'ukuri udasanzwe kandi umusirikare w'ijambo rikomeye cyane. Bijyanye n'inshingano nyine yagiye agaragaramo, birumvikana mu gisirikare cy'u Rwanda RDF ndetse no muri presidence ubwayo y'u Rwanda.
hanyuma reka wenda iyi nkuru tube tuyivuyeho tubabwira yuko kandi amakuru yihutirwa kugeza magingo aya ngaya ari uko rwose u Rwanda twamaze kumenya ko u Rwanda rurimo gukora inama itoroshye ni inama n'ubundi rukomenikana n'abantu bo muri AFC-M23 aho bareba n'igi kigomba gukorerwa imipaka y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma yuko uyu mutwe wa AFC-M23 utangaje yuko utagifite mu by'ukuri icyorezo cya Ebola cyane ko abantu bagera kuri 4 cyari cyagaragaweho 3 bamaze kugira gukira hanyuma umwe nubwo yitabye Imana ariko barimo kuvuga ko batsinze Ebola. Ibi rero biraza gutuma imipaka n'ubundi y'u Rwanda na Kongo yongera gufungurwa nyuma yuko yari yafunzwe igitaraganya nyuma yuko hari hatangajwe yuko hari umuntu urwaye Ebola yari yagaragaye mu mujyi wagaragaye mu mujyi wa Goma. Nuko biteye twihuse cyane n'aya makuru yacu n'ubundi agezweho mu gihe twavugaga kuri Ebola u Rwanda nuko rumaze gutangaza andi makuru mashya ku cyorezo cya Ebola. Aya makuru nayahe Ministeri y'ubuzima Minisante maze gutangaza ko mu Rwanda ndetse no mu duce bihana imbibi nta murwayi wa Ebola uhari ndetse rwose ikomeje gukurikirana hafi uko iki cyorezo gihagaze. Ni mu itangazo Minisante maze gushyira hanze ku itariki 16 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 mu masaha y'ijoro aho igaragaza ko nyuma y'ukwezi icyorezo cya Ebola cy'ubwoko bwa bundi buryo gitangajwe mu ntara ya Ituri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo inzego z'ubuzima mu Rwanda zikomeje gukurikirana hafi uko gihagaze ndetse no gukomeza ingamba zo kukirinda. Iti kugeza ubu nta murwayi wa Ebola uri mu Rwanda no mu duce bihana imbibi nubwo ibyago mu by'ukuri byuko iki cyorezo cyagera mu Rwanda biri hasi. Dukomeje kuba maso nubwo nyine ibi byago biri hasi dukomeje twe kuba maso ntabwo mu by'ukuri twe tujya twirara na gatoya ndetse iyi ministeri iti dukomeje kuba maso no kongera imbaraga mu bikorwa byo gutahura byihuse aho icyorezo cyamenera hose. Ministeri y'ubuzima by'umwihariko biciye muri ministri wayo Dr. Sanzimana Sabe amaze gushimangira ko bazakomeza gukurikiranira hafi iki cyorezo kugira ngo hakomeze gufatwa ingamba. Ati nta murwayi wa Ebola uri mu Rwanda cyangwa mu duce bihana imbibi. Ibyago by'uko iki cyorezo cyagera mu Rwanda biri hasi ariko kuko kigihari mu duce kirimo inzego zibishinzwe zizakomeza n'ubundi gucungira hafi uko gihagaze. Bitangajwe mu gihe umurwayi umwe wari waragaragaye mu mujyi wa Goma yakize ndetse n'abandi bahuye nawe bose uko ari 155 nta n'umwe byemejwe ko yanduye cyangwa se arwaye Ebola. Ni mu gihe mu mujyi wa Bukavu naho iki cyorezo cyari cyagaragaye umuntu umwe yishwe nacyo abandi 200 bakikwagaho iki cyorezo bashyirwa mu kato aho nta wundi wagaragaje ibimenyetso. Hanyuma muri Uganda naho iki cyorezo kiri mu mujyi wa Kampala nkuko bitangazwa na Ministeri y'ubuzima muri Uganda tariki 9 Kamena mwaka wa 2026 yagaragaje ko i Kampala habonetse abantu 19 banduye iki cyorezo barimo 12 bakiri mu bitaro aba 5 bakize na 2 mu by'ukuri bagize gute bapfuye. Hanyuma Ebola ni cyorezo cyandura cyane giterwa mu by'ukuri na virusi ishobora gukwirakwira hagati mu by'ukuri y'abantu binyuze mu guhura n'amaraso ibyuya amacankwe ndetse n'inkari kuruka n'andi matembabuzi ava ku mubiri w'umuntu wanduye. Hanyuma umuntu wa mbere wishwe ni Ebola yo mu bwoko bwa bundi buryo yapfiriye mu mujyi wa Bunia intara ya Ituri tariki ya 28 Mata no kuvuga ukwezi kwa 4 mwaka wa 2026 ariko byemejwe ko iki cyorezo cyamwishe hashize ibyumweru 6 kugeza kwa 14 Kamena RDC yari imaze kwemeza abantu 808 banduye Ebola barimo 192 bapfuye ubona ko ari uko nguko byagenze. Tuvuye kuri iyi nkuru reka twerekeza n'ubundi ku makuru agezweho by'umwihariko mu gihugu cya Uganda nyuma yuko General Muhoozi Kainerugaba atangaje yuko ngo hari umukobwa umubuza amahwemo by'umwihariko mu gihugu cy'abaturanyi. Uyu byaje kugaragara ko ari uwitwa Mutesi Jolly wabaye nyampinga w'u Rwanda n'ubundi mu myaka yashize. Umuhanzi wo mu gihugu cya Uganda n'ubundi yatereye hejuru agaragaza yuko ahubwo uyu Jolly ngo arakaga ndetse ko yamutuburiye. Ariko se ibi bintu bishingiye kuki? Aboneyeho n'umwanya wo kumuteza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Bebe Cool amaze gusaba Perezida Kagame ko Mutesi Jolly uyu nguyu yakorwaho iperereza ryihuse.
umuhanzi wo muri Uganda Bebe Cool amaze gusaba perezida w'u Rwanda Paul Kagame ko Mutesi Jolly uyu nguyu ashinja mu by'ukuri kumutuburira yakorwaho iperereza. Uyu ni umukobwa uzwi cyane mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari ubwo no hirya no hino ku isi bijyanye n'uko rwose yabaye nyampinga w'u Rwanda. Bebe Cool kandi mu by'ukuri warateguje ko agiye gukomeza gushyira hanze ibimenyetso bihamya ko Mutesi Jolly yamutuburiye. Kuri uyu wa 17 Kamena umwaka wa 2026 nibwo yongeye gutungurana ndetse asaba yitabaza perezida Kagame. Amaze kutangaza ati ndasaba perezida Kagame ko uyu mugore Mutesi Jolly yakorwaho iperereza kuko ari gusebya isura y'igihugu. Miss Mutesi Jolly we akomeje guhakana ibyo ashinjwa na Bebe Cool ndetse yerekana ko hari uwitwa Akankwasa Mutesi Jolly rwose wagiye amwiyitirira agatuburira benshi kandi ko yatanze impuruza y'ibyiki kibazo mu bihe byashize. Nguko uko bimeze rero biragaragaza ko uyu nguyu witwa Bebe Cool ntabwo bizwi impamvu arimo arakomeza kugenda yibasira uno mukobwa. Nyuma yuko bigaragaye yuko nyine uyu mukobwa ndibuka ko no mu bihe byashize yagiye agaragaza account nkaho ari account iri kumwiyitirira mu myaka rwose yashize. Bivuze ngo uyu mugabo nawe uzwi mu gihugu cya Uganda niba yaratuburiwe bigaragara ko yaturuwe n'abandi ari uburangane bwe ndetse wenda kuko ntabwo yemeza yuko wenda yagiranye ibiganiro byo mu buryo bwa video call cyangwa se mu buryo bw'imbona nkubone wenda akabona kariwe oya avuga ko ari ukwandikirana. Bivuze ngo ibyo arimo aravuga nta shingiro bifite kugeza muri ubu ngubu. Probably birashoboka ko yaba nakeneye attention wenda yo kuba yagarukwaho uyu mugabo muri Uganda ngo abantu bamugarukeho bamuvuge cyane mu itangazamakuru. Nabyo ni ibintu bijya bibaho cyane. So ngayo nguko iyi nkuru wenda ntago twayitindaho karagaciyemo bibaye ngombwa ko nyine dusa nkaho tuyikomozaho ariko muri rusange twavuga ko amakuru ahari kugeza magingo ngaya arayo ngayo. So reka wenda tubashimire cyane tusoreza amakuru yacu yaragezweho aha ngaha ariko turaza gukomeza n'ubundi kubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro hano kuri La Difference TV. Mukomeze kugira umunsi mwiza.